Maulian tema. Okay. Selamat jalan juga. Sampai pas hati yang makin kan. Jadi maulian tema itu hata mahide Yesus Kristus Raja di Huriai. Na baujak pun Huriana maju na posona. Laho para raton hatana tutong-atongan di Portibio. Mau partikia di kita numai di distriktan Sunadewo sate patupahon bonatau pertanyaan bonatau laos mengucapkan akaparhobas panitia nampit jala sadarion nani hasuton ni dongatan resort Ciluan rerat doh masih salah. Jadi di hamuna dalam beinang mahite pagtanam pagtanay baho ang keluarga ang pagtan pamilya dahil doh keluarga doh ang sarana dahil oh inang pagkita siya uli hamuna na matto asik kamu sirnasik sa terdia deh. Ano ba dito? Oh, Banilia. Mula tayo mama, inang, disude pagkubasyon mo. Mamuka sa hatang yalaman iba mas jom ito hataw, minaslubuhin mo. Majak pun harunan, doh menyuguhkan si pangan malas, doh minum air si beauty. Asa dengan merdalam tupan loka sadagyon na niluhon ni inang pareses. Nung mahupag sa ulog kami, buso muna, walang niruhan muna, marhitir ragam na pinatubang muna, dan lumubi man isipangaron sa inuman. Isido Dina, isido sila, isido Dokter. Tanyang ngami maki ko hata. Asan bakit na niya gatama na maghalto birobiya. Nung mahujalohan, nung mahudayhan, akan nauni na rin ka na pinatupamuna, diulauta, diparsawata sa Diyon. Tanyang ngami ko hani. Say di kabay maghamuna. Mahite pakawasyon ni kapangulan ni Huria, ramdoh ruas ni Huria, tambah ni pasuk-pasukan. Lasong lima dihita sa loob ng kadamang dainang pagpapakitian ng pinuhol ni distrikta bulan Maret KBP resok tiladuka man asong bulahan inganan doon namin lupa ni ala kondisi ni Huyaka do ingana ni parkiran na sangat terbatas ala di komplek lugar kita merombong-rombongan di komplek perumahan do melubuhi parkojek na di banyak mana rombongan rombongan lupa ni alay di pohon masih aturan mahita. Ate, kalau pengalaman atau nete, abang ate. Iyo. Nang terjadi. Di hajong-jongan ni hudian tayo ba. Say tiur-tiurma parlaktana. Parang mirak ka mahamate. Di oras tuhata boy tam si pajupang. Di ulautan si sehari sebulan. Sudah mau dimahami. Dok, selamat na bertugas bida. Dia kadongan. Iya. Benar itu. Nagaro. Anam ro tong-atongan di distri ho. Doho. Naruan. Sentiro. Doho daling keluar. Nabomo doho keluar. Iya. Wantama madongan yang munah. Ay, maturo. Sebenarnya deh. Asa. Asa nama lutang yang. Atau kanamang nainan kasih pulima puwata marhite tapasada marohata pikiranta yang terditan lah hamartangiang tuarupan itu hanta
martamiang mahino. Pinuji pinasangat magwarmo na marmuliay. Alea manami na mahabangsa di manwagijang nahusok pahami di bagasan Yesus Kristus. Dang marpasohotan dengan dibasam sianari tuari, minggu tu minggu, bulan tu bulan, siap tahun tu tahun. Pajumpa kami nungain di ingananon. Dongbongot kami tu tahun 2025 akan aposom perhalado ni huriam radoh akka keluarga masih tariparan barita hani memuji pasangan pengkuat laos para dehon akka ulaun perhobas tu akka tiki-tiki neng doon nungasipul be Tuhan ulaun nami punguan nami persauran nami jalanunga takas sami masilihonan doh majalu akka hatanauli atana denggan maradupon bona suhud nami kuriam nadong dihagabi peci luaron na hinubasan ni patita nami rabdoh perhalado nang akka seksi-seksi nang ruas ni huria nunga taruli minum pamis yang khatam nan na pinatupa na hinubasan ni bona suhud na saluhut nai manupak tu nadinggan mak manupak tu nauli manupak tu las ni roha me gabe gogo las ni roha apul-apul dihan manguduti ulaun persuruan pajuon nang pinasahat mo tu kami gani asa husok pahu kami masaluk na Tuhan daging nang to dinami rapok ko mahami mangulang marhobas itong-atongan ni Huriam di distrihon laos pasahat kami mahuriam hagabipe cilwaron nang hagabipe salah na makuwasi nasa narito di ulaw sedarion na niluhon ni paditanani say pasu-pasu mah Huriamon ginamangulak kasulaw nang ruas ni Huriam manang di dia pe say homa Tuhan manupak homa madungani homa mamasuk-masuk ulaw na dinggani asa marparbuehon las ni rohay jalaboy na sida pakyo mo tu akaari na mangim gabi sada panidangyo kasahatan doh khabaoran ni pasu-pasu atau ngali Tuhan to penari mardumusirap kami saluhutna siap tongan Huriamon lahu madapotong akka inganan permianan ulaun pakubasyo say to dimma na manggonggong mangaramot pataruhok kami satu tujuan di bagasan hahor hason dame doh las niro ati Tuhan adong pakurami nami di perjupangan di perpunguan di pakubasyo nang di persauran nami sedarion rohami Tuhan mangido dengan dibasa sayurasi jala sisa dosa pangaluson na asa tung tamaha ni saluhukna perhalado doh ruas ni Huriam maneang ragami pasu-pasu si pasahaton mo tuhami tu akakari nanay roon di bagasan Kristus Yesus Raja ni Huriay calon mapamujiyon tangihon ma tangiyang Panginoon na as nirohan ni Tuhan kay Yesus Kristus kolong nirohan ni di batang ama doh persauran nito di perbadiya man natutong madungan kita amin oras kanita Oras wah. Dia pikir sih, betul betul jalan. Soalnya mata jalan pada. Iya.